Danas je trening day. Ovo su sudionici. Vero guy on the couch. Martin Martini Batinović. Ne zna! Hop, hop! Evo ga, malo gasa, malo. To je to, to je to. Tu. Ekstra, ekstra. Dobre. Bravo. Dobro. Ajme, a vi se golf sad pusti. Ali... To, gaz, gaz! Gasa! Opa, bravo! Znači, ako ti nešto bude, samo okreći svako. Jebem ti. Puštaj ga, lagano ga. Dok ja moram učiti. Dobro si Baza pokazao ovo. Ej, teacher. Iz druge si uspio, ja sam iz prve, ali...